barangiza kubivuga leta avuga n'icyongereza noneho basobanura bimwe amenyereye byo kwiharira ijambo araje atinde muri ibyo nazi ko iminota ari ingahe ntabwo bumvikana ubundi bano ntabwo baziranye umwe ariharira umupira undi ari gutanga baravanze abo mu cyiciro cya gatatu nabo mu cya mbere bararukirita bufite bose ujya kuzangana nosuri yabo wambaye ikigofero rasi umugaride wa gatatu wape wambaye ikigofero uriya uri kwikora wambaye ikigofero wa gatatu wape Ndizera ko mumeze neza cyane mwe mukurikira Iragwa Info mwarakoze cyane abakanye subscribe kandi nimba utarayikanda nawe uze kuza kuba wikanda uwo ndi kukwereka yitwa Rugaju Rigani umunyamakuru wa radio na televiziyo by'u Rwanda aho ndi kukwereka ni irushanwa ryitwa Esperance Tournament yararimo atoza koko afitemo ikipe yitwa Zone 1 uyu witwa Rugaju Rigani rero abenshi bamumenyereye bakunda kumukurikira kuri Radio Rwanda cyane cyane mu rugo rw'imikino bakunda kumushinja ko akunda kwiharira ijambo ndetse akimana bagenzi be umwanya wo kuvuga ariko we iyo abisobanura avuga ko ariko ateye rwose aba afite ibintu byinshi byo kuvuga nta na kimwe cyakangahe cy'ibyo avuga aba yateguye uyu Rugaju Rigani rero muri irushanwa riri kubera ku Mumena afitemo ikipe atoza yitwa Zone FC ubwo rero bari bafitanye umukino nitwa Start Morning abangaba bakiniraga kuri Tapi Rouge ni hariya Inyamirambo mw'iryo rushanwa ryateguwe n'umusifuzi mpuzamahanga w'umunyarwanda witwa Cyucyuri ndetse akaza kuba anaryitirira ikipe yitwa Esperance kuko uyu musifuzi afite ikipe yitwa Esperance afatanyije na bamwe basifuzi bakora umwuga umwe rero abangaba bateguye iri rushanwa baza kuba banzura ko raza kuba ryitabirwa n'amakipe atarabigize umwuga ayo makipe amwe namwe agenda yifashisha bamwe mu bakinnyi bo mu cyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri ndetse hakaba ari namwe ageramo abakinnyi bo mu cyiciro cya gatatu ayandi ubusanga afitemo abakinnyi b'abanyamahanga baje kuza kuba bashaka amakipe hano mu Rwanda kugira ngo baze kuba bakiyerekana kugira ngo bazabe babona amakipe bazakinira muri izi ntangiriro za shampiyona y'iki cya mbere mu Rwanda akenshi rero usanga n'abatoza batoza aya makipe ari abatoza bamenyerewe cyane muri shampiyona y'u Rwanda ndetse n'abandi batoza basanzwe bakora akazi ko gutoza mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda witwa Rugaju Rigani rero atoza ikipe yitwa Zone FC ni ikipe yakusanyirijemo bamwe mu banyamahanga baje kuba biyerekana hano mu Rwanda kugira ngo baze babona amakipe yo gukiniramo umwaka utaha iyi kipe rero bwakinaga niyitwa Start Morning baje kuba bakinira hara ku Mumena uwitwa Rugaju Rigani nk'umutoza wa Ruwa Zone FC uyu mutoza nkwibutsa ko yamaze kubona bimwe mu byangombwa bikenerwa kugira ngo umuntu abe yaba umutoza yabonye licence C yabonye licence ya CAF ndetse n'ibindi byangombwa bigenda byemerera abantu kuba batoza ku rwego mpuzamahanga yibanyeranye na bamwe mu bakinnyi bakomeye ba hano mu Rwanda harimo uwitwa Muvandimwe Jean Marie Vianney muramuzi cyane mu ikipe ya Mukura Victory Sport yaciye mu ikipe nka Rayon Sport Police FC ndetse n'izindi kipe yagiye anyuramo uyu Rugaju Rigani rero yaje kuba yipanga akazi nk'uko benshi bagenda babivuga aza kuba afata iyi kipe ngo aze kuba yayitoza nk'uko babibonye muri video ya mbere itangira uyu Rugaju Rigani abafana baba bamumereye nabi cyane bamubwira bati zandani kabisa zitugezeho tube tuzumva neza cyane nk'uko rero byavuzwe aje kuza
haza kuba habaho icyo bita gushyamirana nubwo bitaje gufata urwego rwo hejuru. Uwitwa Rigani ntago ngo aba yumva ibintu abakinnyi be bakina nk'umuntu usanzwe akurikira umupira mpuzamahanga, rero ngo aba yifuza ko abakinnyi be bakina ibintu byo ku rwego rwo hejuru. Uyu Rugaju Rigani rero ni umunyamakuru ubusanzwe wa radio na televiziyo by'u Rwanda, ariko akaba atangaza ko agiye kwinjira muri kariyeri yo kuza kuba atoza. Ibintu bitari kugenda bivugwaho rumwe na bamwe mu bakunzi be bavuga bati ese wakigumiye mu bintu by'ubusesenguzi dore ko ari nabyo bintu ushoboye, ibyo bintu byo gutoza ukabirekera ababikora, ko utamenya ibya ari byo. Iri rushanwa ryitwa Esperance Tournament ni irushanwa ryazanyweho kugira ngo rifashe bamwe mu bakinnyi mu kuguma mu bihe byabo, ndetse ribafashe no kwitegura shampiyona y'umwaka utaha, ndetse rizafasha bamwe mu banyamahanga kugaragaza impano zabo mu gihe bazafuzwa n'amakipe akina icyiciro cya mbere hano mu Rwanda cyangwa se icyiciro cya kabiri, bikaza kuba biborohera kuza kuba babasinyisha kuko baba bavuga ko hari aho baba babonye bakina cyangwa se bari mu kibuga. Ryateguwe n'umusifuzi mpuzamahanga yitwa Ishimwe Claude bakunze gutazira Cyucyuri. Cyucyuri afite ikipe mu cyiciro cya kabiri yitwa Esperance, nacyo cyatumye irushanwa aryita Esperance Tournament, avuga ko riziye gufasha bamwe mu bakinnyi ndetse n'abanyamahanga bashaka kwigaragaza hano mu Rwanda kugira ngo babashe kuba babona amakipe. Rero ari nabyo byatumye bamwe mu bakinnyi nka Ishimwe Aniseti, abandi barimo Yunusu Watara, uyu ni kapiteni w'ikipe imwe, ndetse hagaragaramo n'abandi bakinnyi bagiye bakina umupira mbere ariko magingo yanga batagikina, kuko usanga ari imikino yahuruje imbaga kabisa, imyinshi itangira hakiri kare, ndetse imwe mu mikino ikomakomeye ikaza kuza kuba ikinwa mu masaha akuze hano kuri tapi rouge ni Nyamirambo kabisa, niho iryo rushanwa rya Esperance Tournament. Hagiye havugwamo ibintu byinshi bitandukanye, hagiye havugwamo ibintu byitwa uburozi kabisa, bavuga ko mu mupira w'amaguru utajya utana n'ikintu cyitwa inazi kabisa. Bavuga ko hano muri irushanwa ryitwa Esperance nubwo ari pre-season, ariko ikintu cyitwa inazi ngo kiba kivuza ubuhuha kabisa. Abakurikira iri rushanwa babibire hara kuri tapi rouge ngo nibo baguha ubuhamya kabisa, ikintu cyitwa inazi ngo kiba kivuza ubuhuha. Iyi ngiyi yitwa Iragwa Info kabisa. ngo nimba utarakora subscribe ukagukandira iryo jambo ryitwa subscribe, kandi jya wibuka gukora like ku biganiro byacu, kandi igitekerezo cyawe aricyo comment ni ingenzi cyane, kuko hari inama nyinshi mugenda muduha kabisa kugira ngo tubashe kwaguka mu biganiro byacu, ndetse na channel yacu ibashe kwaguka ari nayo yanyu. Reka dusubire ubutaha mu bindi biganiro byacu tugenda tubategurira, reka twongere guhura mu yindi masaha. Murakoze cyane.